وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizga salavat salamlar aytkandan keyin hurmatlı musulman bir tuğanda Allah subhanahu wa ta'ala biribizden rozalarımızды kabul kılsın. Uşu ıyık aylarda turabız. Allah Ta'ala kadir barıp koygan aylarda turabız. Uşu ayının kadir barıtın bilip Allah Ta'ala kadirlagan eken, bunu Peygamberimiz kadirlagan eken, bunu ulular kadirlardı. Ulayda oroza tutuğunu Allah Ta'ala farz kılıp koyuptur. Uşulayda dualar kabul boladıken degen sezimler yüreğimizde oynop. Uşu aydı, uşu biz mümkünçülük katarı paydalanıp, duamızды kabul kıldırıp, Allah Ta'alaga tövbalarımızды kabul kıldırıp, Allah'ın astında günahlardan tazalanıp, oroza bitkendeyin şu tazadan bolup, alakan jaygan uçurlarımızda duamız kayra artqa kaytpay turgan avalda, kabul bola turgan avalda, çıga turgan insan katara çıgıştı. Allah Ta'ala marbiribizge nasip kılsın bir tuğandar ulu ayda turabız mına tattуу nerse dagı tez ötöt eken. Bul dagı kıyamattın belgileri. Kıyamat uşunday jakındaganda bu vakıtlar tez ötüp kalat eken. Geçele kança aydan beri kütüp mına Ramazan'a girdik, birinci Ramazan başladı dep atat elek. Mına 3'tön 2'sini uzatıp koydu hurmatlı bir tuğandar. Mına bugünkü süylene turgan sözümüz dagı mına Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyaga bir aylardı jaratıp turup aylardın içinen Ramazandın kadir barkın biyik kılıp koygan, gündördü jaratıp cuma günün kadir barkığı kılıp koygan, Allah Ta'ala neçen degen tündördü jaratkan, tündördün içinen en kadir barkığı, en abroylu, en biyik bolgan, Allah Ta'ala'nın aslında uşunda kadir barkığı bolgan tün, bu kadir tün, Laylatul Kadir hurmatlı bir tuğandar. Bu tünde Allah subhanahu wa ta'ala uşunday kadirlagan, bu tünde mına bizden baktığımız bolgan, iki dünyoluk baktılığılıkka süyrey turgan kitap, bu Allah Ta'ala'nın kelamı, bu Kur'an-ı Kerim hurmatlı bir tuğandar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala mına uşul tünde düşürgen. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala 114 süre var. 114 sürenin birisi Suratul Kadir. Kadir süresi de uşu Kadir tündü bayandagan mına Kadir süresine gözünçe bir ad verip mına Allah subhanahu wa ta'ala uşu ayatlarda düşürgen. Uşul ayatta Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Kur'an-ı Kerim'de Kadir tüm günü düşürdük deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Hurmatlı o bir tuğandar, biz dağı bir kadirlu meymandı tosa turgan bolsa, kadirlu birini uzata turgan bolsa, ar birimiz emde oşo bir kadirlu gündördü, özümüz boş bolgon gündördü, bardığımız rahat bolgon gündördü, üylörümüzde hiç kim bir nerse menen alet bolboy turgan gündördü tandap alabız, layıklı gündördü. Allah subhanahu wa ta'ala'daki Kur'an'ın düşüşüne, iki dünyanın baktısı bolgan Kur'an'ın düşürüge mına uşu tündü tandap algan. İnna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Kur'an-ı Kerim'de Kadir tümünü düşürdük. Ve ma adraka ma laylatul qadr. Hurmatlı o betogandar jakşılap göngül buralı. Bir nerseni aytkanda biz dağı, bir nerseni aybay manilүү nerseni aytkanda uşintip aytabız dağı, ötül manilүү bolsa jakşı bilip al dep dağı көрсөтөбүz. Oşa siyaktуу Allah subhanahu wa ta'ala'da paygamberimizga bul Kadir tüm günü biz Kur'an'da düşürdük. Ve ma adraka ma laylatul qadr. Ey Muhammed sen bilesin mi bu laylatul qadr'in ekenin bilesin mi? Kadir tüm kanday tün ekenin bilesin mi dep kayra sura salat. Bu degenim ne? Bardığınlar gözüңөрдү açıp algıla, yetiyat bolgula, dağı bir jolu göngül burgula, dağı bir jolu oyuңарды, uşu Kadir tünge oyuңарды iştep kire, dağı bir jolu bunun kadırın bilip algıla degen söz. Ve ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul Kadir'den emnekenin bilesinler be.
Laylatul Qadr, Qadr tun degen hayrun min alfi shahr deydi. Bul 1000 aydan dağı soğukturak bir tün degen. 1000 aydı jılga bölө turgan bolsa, urmattуу bir tuğan, 83 yıldan aşık ay bolot. 83 yıldan aşık jıl bolot, urmattуу bir tuğan. 83 yıl 4 aylık ömür bolot eken. Mına bol jerlerimizde cuma namazlarda daima mına bol jerde aksakallarımız oturat. Uş jerde 80'ge çıkkanı dele az gördüңүздөр da. Adam bul dünya uşunday eken. Mına 60'ga gelesin alın getet. 70'te belin bekçeyet. 80'de akılın azayat. Gördünüz uşunçalık ömür degen uşunday nerse. Mına 80'ge çıkkan aksakallarımızdan suragla. Uşu kanday öttü de. Urmattуу bir tuğan bir kişinin ömürü. En uzun yaşagan kişilerden ömürü bolup sanalat 83 degen. Adam 100'ge dele çıkışı mümkün. Bırak 80-83 bu nerselerden bardığı bizde bir 80'deki aksakaldı gelip kata söylep atsa da koy aksakal hem ya aksakal eken deybiz. Birine günah kılıp koyup atsa da hem aksakaldı kılıp koydu deybiz. Bir yerde can kılıp atsa da aksakal dep sıylap koyabız. Emne üçün oşonço uzun ömür yaşagan degip oşonu sıйlayбыз, urmattуу bir tuğan. Жүрөгүбүздө oşo sıy urmak var. Oşo sıyaqtуу gördüңүздөрбү? Bir gün bir adamdın uşunda uzun ömür yaşı 83 yıldık ömürden dağı bu Laylatul Qadr'dagi ibadat emne andan artıqırak de. Muну kanday düşünöbüz? Kadir tünde kılgan, bir tünde okugan Kur'an'ın senin 83 yıl okugan Kur'an'ından da artıqırak. Kadir tünde gelip bir niyet kılıp, bir tövbe kılıp, Allah Teala'nın kıblanı karap, o Allah'ım men yaşında uşunday kılıp koydum elem, bir uğurluk kıldım elem, bunu hiç kim bilmeydi, senden yaşır albayım. Bir oyunu kalp aytıp, bir türmege kamattım elem, senden yaşır albayım. Atenemdi sızlatıp koydum elem, senden yaşır albayım. Tuğandardı oşintip birbirine çağınçıldık kıldım elem, senden yaşır albayım. Bir uçurlarda zulümdük kıldım elem, senden yaşır albayım. Kızmattık avaldımdı, koldanıp durup bir öylerdin akçasını cedim elem, senden yaşır albayım. Allah'ım barım bilücüsün, meni geçir dep çınığı tövbe kılığı 83 yıl tınbay oturup tövbe kılgandan da yaşıra hurmattуу bir tuğan. Gelip durup alakan jayıp, uşu Allah Teala'nın kazınası büyük, Allah Teala'nın kazınası tügönbegen kazına. Gelip uşu Kadir tünde bir surap alayınçı dep durup, bir jolu çın ıhlas menen dua kılıp bir 10 minut 20 minut oturup koyganın 83 yıl geçeyin tınbay 83 yıl uşintip bata kılıp dua kılıp oturgandan artıqırak buğa Kur'an menen dalil bolup atat urmattуу bir tuğan. Ömürüngde bir jolu iylap gördüңbü bir tuğan? Çındap oturup durup özünçe hiç kim görmegen yerlerde bir yerde oturup alıp durup bir iylap gördüң belen Allah üçün uşintip gözüňden jaş çıkarıp hiç kim görmegen yerde Kudayım geçir dep birok eger Kadir tünde gelseň bir tuğandar bu dünyada alimlarımızın duaları var. O Kudayım korkpogon özüňden morkpogon yürekten sakta, özüňde zikir kılbagan tilden sakta, özüňde oýlan albagan akıldan sakta, özüň üçün, özüňdün razılığın üçün tövbe kılıp günölerime yökünü ıylabagan, jaş çıkaralbagan gözden sakta deydi. Urmattуу bir tuğan Kadir tün günü gelip oşul meçitlerde ıyık jay Allah'ın üyü bolgan yerlerde gelip alıp oşul jerde bir 10 minut 20 minut çın yürekten oşu gözübüzden jaş çıkarıp ıylap koya turgan bolsoň 83 yıl tınbay ıylagandan da artıqırak dep atat Allah Taala. Urmattуу bir tuğan buga açıktan açık dalil barбы? Azırkı uçurlarda uşunda internetти karap internet alım bolup aldık. Barıňarga uşu jerden faydalanyp aytarım, din menen oýnabaylı urmattуу bir tuğan. Bardığız alım bolup, alım bolsaň gana gül üstüne gül. Birok urmattуу bir tuğan, meçitke gelip musulman bolgon duyuran ölüçü. Birinci alım boluştan burun. Alım bolgonar 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl okup durup alım bolot. Agebire öz internet açıp, Google'dan 4 hadisти uga alıp, ar bir yerden alifte Fatiha'nı okuyalbagan kişilerden bir buzuklardan hadisini uga alıp, bardığız alımlarga akıl öýretken göttük urmattуу bir tuğandar. Bardığız dalili jok bu süýlebeýli. Araplarda uşunday danışmanlarında söz var. La tekellem ma la ta'lem.
Sen bilbegen nersende, malumatın yok nerseni hiç vakitte söyleme deydi. Al hadis degen uşunday bir akayanday nerse, 4 hadisli uğa kalıp durup al hadis ilimi var. Al jerde emne üçün aytılgan, Paygambarımız kanday avalda aytkan, al yerlerde ilimin bilbey durup ele, hadisin tekstini okuy kalıp durup bir yerlerge gelip alım bolup bir-birimizge akıl uyratmaylı. Bu din işin alımlarga kaltırıp uyranılı hurmatlı bittugan. Din işi sen söyley bere turgan köçödөгü sayasat emez. Din işi söyley bere turgan senin köçödөгü pasarındagı nerse emez. Din degen senin köçöңdөгü taksi emez bul. Din menen oynabaylı. Gelip durup bardı bu uşunda alım bolgon kötü aldı hurmatlı bittugan. Çın alımsın bu. Gel anda gelip durup koy uşu. Uşu ömrümde hadisni men uşunday okuganmın. Tafsirde uşunca alımdardыкын uşun dep jutup koyganmın. Men uşu kitapkana tola kitapterde okuganmın dep bir gelip durup anan oturalıçı. Bir hurmatlı bittugan azır uçurlarda bu temaga neçün gayrıldım. Antkeni bu dalil, al dalil debeyle. Kur'an'dan aşık dalil yok. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytып atabı Leylatul Qadri hayrun min alfi şahr. Bu Kadir tündün soğubu 1000 aydandağı artığırak dep atabı Allah Taala. Bol dem Kur'an'dan aşıksa kaqanday dalil gerek. Eger Kur'an'a bolgon imanыбыз bolgon bolsa, Allah Taala çındap menin Kudayım dep atkanı uş yerge tizilgenimiz çın bolgon bolsa, gelip durup Kur'an'a iman keltirem. Allah Taala'nın bar bir ekenine iman keltirem. Peygamberden peygamber ekenine iman keltirem. Kıyamet gününün boloruna iman keltirem. Cennet tozokka iman keltirem. Oşol jerdegi esepke iman keltirem. Degen imanımız bolgon bolsa hurmatlı bittugan. Gelinizler Allah subhanahu wa ta'ala bu Kadir tün 1000 aydandagı soğubu artığırak deydi. Emi uşun dep durup Allah Taala 4-cü ayatda ne dep atat? Uşunday artığırak artık bolgon 1000 aydandağı artık bolgon Kur'an'da adamzattın baktısı bolgon Kur'an'da düşürgen tünde emne bolorun 4-cü ayatda Allah subhanahu wa ta'ala bizge bayandaydı eken tanazzalul melâikatu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bul tünü emne bolot? Uşunday kadirli tün. Ey Muhammed sen bilesin bi, bul tün 1000 aydandağı soğuğu artığırak dep durup Allah Taala bul tünü uşu kadirli tünde özünün kadirlagan mahlukatı, uşu mahlukatlardan içiren hiç günah kılbay turgan periştelerdi uşunday sıfattaydı. La ya'sunallaha ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun. Al perişteler Allah Taala'ga hiç vakitte günah kılbay. Allah Taala'nın buyruğuna atkarap. Perişteler cebeyt içmeyt. Perişteler erkek urgaçı olup bölünmeyt. Perişteler bir gana Allah Taala'ga ibadet kılgan uşunday Allah Taala nurdan jaratkan zatlar bolot. Periştelerde bu tünü de tanazzalul melâikatu. Jerdin betine perişteler düşer. Var ruhu dep Cibrail perişten aytat. Ruh dep ar-ruh. Oşu Cibrail perişte baş bolgon periştelerinin barlığı cerbetine düşer. Biizni rabbihim min kulli amr. Allah Taala'nın buyruğu menen, Allah Taala'nın izini menen, Allah Taala'nın hükmü menen cerbetine düşüşer. Yemin kılıp düşüşer. Ar bir iş için düşüşer. Periştelerge Allah Taala bir alimler bu suşundaydı. Kadir tünü periştelerge bul kadir tünden imki kadir tün göçeyinki ar bir adamdın taqdırın koşağala düşüşöp dey. Uşul tünü o imki kadir tün göçeyin kim yaşayt kim yaşabayt, kim gülöt kim ilayt, kim baktırı bolot kim baktısız bolot, kimden duası kabul bolot kimdeki kabul bolboy, kim emne üylönöt kim üylönböy, kim bala göröt kim bala görböy. Uşundan beri alıp düşüşöt degen hurmatlı bittuganlar. Perişteler Allah Taala'nın uşunda uluk bolgon zatları. Oşolor bizge konoko geletiken hurmatlı bittuganlar. Üylönümüzgö birömüzgö kadirli bir konok gelse, eger adam bolgon bolsa, jürögübüzde iman bolgon bolsa, bizdi mına Orta Aziyaның mına Kırgızstanda bardığımız yaşap atkan adatыбыз bir. Biz üyübüzgö gelgen kişini hiç vakitta gel bir nanos deyip koy, gel bir piyala çay içip koy da uzatmagan kalıpız biz. Biz daima uşunday adatыбızda var. Eşikten gelgen kişini düşmanın gelip atsa da gel nanos deyip ket degen bizden saltыбыз var.
Муну менен биз барктанышыбыз керек. Бирок кээ бир улуттарда бул нерсе жок. Мусулман болсо да бул нерсе жок. Эшиктен дарбазадан келгенде эмне үчүн келдиң дейт. Биздин ата бабабыздын улуулугу, урматтуу бир туугандар. Ушул жерден дагы бир жолу ошондой улуулукту таштаган, ошондой тарбияны таштаган, ошондой адепти таштаган ата-энелерибизге дагы бир жолу дуа кылып коелу. Ушундай адаттарыбыз үзүлбөсүн бир туугандар. Биз баладан балага калтыралы. Эшиктин астына душманың келсе дагы, кел бир пияла чай ичеличи, келчи отурчу, бир нан жечи үйдөн деген нерсе биздин адатыбыз. Бул шариятка туура келе турган нерселер. Шарият колдой турган нерселер. Эми периштелер бизге конокко келет экен. Периштелер келгенде ар ким аргандай тосуп алат. Бул дүйнөдө дагы кээ бир инсандар бар. Жүрөгүндө жоомарттык бар, урматтуу бир туугандар. Үйүнө барсаң ошо болгон жүрөгүн чачып, үйүндө эч нерсе жок болсо дагы ошо бир сындырым нан болсо дагы ошону жүрөгү менен берген инсан бар. Ушу конок капа болуп кетпесин, ушу ыраазы болуп кетсин деп эмне коерун астына эмне коерун таппай аткан, ушинтип жан талпастап аткан инсандарда жашайт араларыбызда. А кээ бир инсандар бар, адамдын характери ар кандай болот экен. Бирок динге келип атабызбы, мечитке келип атабызбы, оңололу урматтуу бир тууган. Мечитке эмнеге келебиз? Оңололу деп келебиз. Ал масжиду байту кулли тaqi. Мечит ар бир такыбанын үйү дейт. Мечитке келген сайын бир сыйра такыбалыкты үйрөнөлү. Мечитке келген сайын пайгамбардын акылагын үйрөнөлү. Мечитке келген сайын Кудайдын ыраазылыгына кете турган жолду үйрөнөлү. Мечитке келген сайын өзгөрөлү. Мечиттен башка нурлан болуп кирсең, мечиттен бүт күнөөлөрдөн жуулуп, кайра чыгып атканда башкача нурлан болуп чыкканды үйрөнөлү, урматтуу бир туугандар. Карасаңыздар, кээ бир жерге барасың, адамдарда бул дүйнөдө сени сүйбөгөн инсандар бар. Конокко барсаң да бул эмне келди? Менин тамагымды коротот дегендей мамиле кылган, адамдарга кабагын бүркөгөн инсандар бар. Ошондой жерден кандай абалда каласың? Бир ойлонуп көрөлчү. Ошол үйгө экинчи жолу бара аласыңбы? Богу жериң ошол жерге алып барабы? Бир сурап көрөлүчү. Эми периштелер келип атканда кимибиз кандай тосуп алабыз? Бул биздин колубузда нерсе экен. Алла Таала биздин ихтиярыбызга калтырды. Эй пенделерим деген сыяктуу. Силерге периштелерди ушундай конок кылып, мейман кылып жөнөтөм деп. Алымдар айтат, периште ушунча көп түшөт, жер бетинде бир карышта жер калбай калат дейт. Бүт периштелерге толуп калат деген жердин бети. Ошончо периште келип атса, урматтуу бир тууган, кандай тосуп алабыз? Ар бирибиз даярданалы. Менин үйүмө периште келип атат. Алла Таала Куранда айтып атат. Кадыр түндө мен периштелерди жерге түшүрөм деп атат. Ошол учурларда мен ошо дуаларымды кабыл кылайынчы. Периштелер эмне менен келет экен? Саламун хия хатта матла'ил фажр. Бул түнү таң атканча дейт. Салам болот, тынчтык болот жер бетинде деген. Периштелер салам деп келет экен. Периштелер береке алып келет экен. Периштелер мейрим алып келет экен. Периштелер Алла Тааладан кечиримдерди алып келет экен. Периштелер Алла Тааланын тообасын кабыл кылууну алып келет экен. Ошого биз ылайык боло алабызбы, боло албайбызбы? Ар кимибиздин өзүбүзгө калган нерсе. Бир туугандар, ылайык бололу деп ниет кылалы. Аң үчүн аракет кылалы. Түндөрүбүздү ойготолу. Келиңиздер бир дуа кылалы. Ушу кадыр түнгө мен туш болоюн деп Алла Тааладан дуа кылалы. Мына акыркы күндөрүнө кирип атабыз. Бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Айша енебиз сурады, пайгамбарыбыздын жубайы. Я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, эгер мен кадыр түнгө жолугуп калсам эмне деп дуа кылайын деди. Ошол учурда айтты, сен ушундай дуа кылгын. Аллахумма иннака афувун тухиббул афва фа'фу анни. О Алла Таала, сен күнөөлөрдү кечирүүчү затсың. Күнөөлөрдү кечиргенди жакшы көрөсүң. Менин күнөөлөрүмдү кечир деп дуа кыл деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам билесиздер, бул дүйнөдө бизди силер миллионер болгула деген эмес. Пайгамбарыбыз адамча жашагыла деген. Келиңиздер, бардыгыбыз дүйнө деп калдык. Дүйнө үчүн бир тууганды сатмай, адамды сатмай, дүйнө үчүн адамдар жарышып калган заманда жашап атабыз тилекке каршы. Урматтуу бир туугандар, бул нерселерден чыгып, биз эң бактылуу адам, дүйнөнүн кандай бактылуу адам ким дегенде, күнөөсү кечирилген адам дейт.
Uşu tünü Kadir tünde günöler geçirile turgan tündör. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdegim Kadir tünde uşunday tiriltip Kadir tünde oygo Allah Teala'dan sov ümmet kılıp ibadat kılıp turgan bolsa anın günöleri murunku günöleri geçiriler deydi. Günölerimiz geçirilsin de uşu gündörü bir hareketibizdi kılalı hurmatlı o bir tuğandar. Kanan uşu erten taң atkan uçurlarda Cibrail perişteler kayttık dep periştelerden bardığı götürülüp kaytadı eken. Oşol uçurlarda suraganda pendeler kanday pendelerden günöleri geçirildi. Birok geçirilbey günösü geçirilbegen dağ adamlar var aralarımızda. Allah Teala oşolardan günösünü de geçiribeydi eken. Algaysı adamlar hurmatlı bir tuğandar. Birinci müşrikler uşu jerde ekilenip turavergenler. Allah Teala'nı bir de yalbaganlar, başka nerse görse de uşu işenip ketevergenler, Kudayları göktör, jürögünde Kudaydı tolturup alganlar, Allah Teala'nı bir bar dep tavhidden çıkıp ketkenler, mına oşonday müşrikler geçirilbeyt degen. Ekinci nerse atenesin kakşatkanlar deyt. Urmatlı jaşlar, mına Kudayga şükür, elibizde din erkinligi var. Din erkinlik degendi bağlaylı. Kuturbaylı birbirimizge urmatlı jaşlar meçitke gelgende tarbiyalı bololu. Meçitke ilgeri biz bala kesibizde okuanda uşo Abdumajid Karakerev mına Uygur halkının en abroylu adamı olgan bu aksakallar bile. Men oşo kişide şakirtelem. Takır başkaça adep var ele. Aksakaldar gelgende jaşlar uşunday bir aksakalga hurmat kılat ele. Azır antpay kaldı. Meçitlerde de tarbiyalı söz görüp ketti. Birbirine salam berbeyt. Uşu jerde süylep atsam sotqa çıkıp oturat. Dua kılıp atsan eşke çıkıp alıp turup tet jerde uşak süйлöşüşöt. Birbirine düşma. Mınday ırlıkka barbaylı. Tarbiyabızды saktaylı hurmatlı o bir toğandar. Meçitke gelip atabız mı? Kinoteatrga gelip atkan joksun. Gelip turup bir jerde futbolni stadionga gelip atkan joksun hurmatlı o bir toğan. Allah'ın uyuna gelip atasın. Butların sunu uşu jerge talka çalkasından jatıp alır. Meçittin adepteri emes hurmatlı o bir toğandar. Geleli, oңololu meçitke gelgen tarbiyаны da үйrөнölü. Meçitke gelişten murun meçittin tarbiyasını da үйrөнölü. Bu nersege ne üçün gayrılıp atam? Bu jerde Kudayga şükür. Gözübüzdü sүйüntkön, elibizde, bizden mamleketibizde, mamleket başçılarımızga din bolsun. Allah Teala razı olsun. Uşu dinge erkinlik koygan üçün karasanız Astanovka sayın meçit boldu. Karılarda eksport kılıp atabız dünyoga gördüңүздөр. Bir uçurda tarawih okuganga karı tapçı mesele. Adamlar, alımlarımız uşunday dünyölük dengelde fatwa vere turgan baldarımız özüp çıktı. Şükür deyli hurmatlı o bir tuğandar. Bir o jaşlar oturabız o şu jerde 95%, 98% jalan jaşlar gelip atabız. Ekinci duası kabul bolbay kalgan adam, atenesin kakşatkan adamın duası kabul bolbay kalat eken. Atenesin sızlatkan, ıylatkan, atenesinin sözünü ukpagan. Üçüncü adam, tuğandarынан mamileni üzüp koygan adam, hurmatlı o bir tuğan. Tuğandarın karabay koygan adam, çöntögü tolu akça bolup ketip tengsinbey koygan adam, adamdarda süйлöşpey koygan adam, arzubagan dünya üçün tuğandarın bardığынан eşigin jaap salgan, tuğançılık mamileni üzgön adamdın duası kabul bolboyt. Törtüncü kaysınıkı, törtüncü hurmatlı o bir tuğan, muşahin dey, adamdarga kep saktagan adam. Bir adamdan kişine rıza kılıp kalsa musulmanlığın sıfatı geçirimdüğü bolu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bir musulman için aram bolu. Dağı bir musulman bir tuğanın 3 günden aşıp taştap koyuşu deyt. Anı menen mamile kılbay koyuşu, tarını çıkılıp koyuşu deyt. Hazır geri bir insanları görüyoruz. Meçitke gelip birbiri menen salam vermeyt. Birbirine düşman bol bolgan. Hurmatlı o bir tuğan, oşondoy nerselerden korkalı. Kim bolsak musulmanbız. Bizden kolumuzdan eşteke gelmey, jazalabi albayız hurmatlı bir tuğan. Al jazanı Kuday beret. Anı menen salamdaşpay koyboylu. Sen musulmançılığındı kıl. Peygamberimiz geçirimdүү bolgan. Allah Teala geçirgendi jakşı göröt, geçireli deylice. Biz geçirgendi bilsek, Allah Teala'dan da geçirim götöbüz hurmatlı bir tuğan. Karasanız, uşunday kadırlı, kadır tündü Peygamberimizge perişte gelip, Peygamberimizge toçnuy datanı görsetken eken. Mına bu 365 gün var bir yıldan. Mına uşu balançançı çisilada kadır tündöp görsetken. Peygamberimiz uşunu suyunup,
Sahabalarga aytam dep sүйүнүp келаткан учурларда эки сахаба бири-бири менен жаңжалдашып калыптыр. Бири-бирин жакалаганга чейин барып жаңжалдашып калып, келип айтайын десе пайгамбарыбыздын эсинен чыгарылып калган. Пайгамбарыбыз мага айтылды, бирок эсимен чыгарылып кетилди дейт, көрдүңүздөр. Эмне десе жанагы эки кишинин бир жаңжалдашып койгон үчүн. Эми урматтуу бир тууган, биз жашообузда Аллах субханала таала кандай кадырлуу нерселерди бизге берем деп атса, канчалаган байлык берем деп атса, канчалык кечирем берем деп атса, канчалаган мээримди берем деп аткан учурларда биз кошунабыз менен жаңжалдашып атабыз. Туугандар менен жаңжалдашып атабыз. Ата-энени какшатып атабыз. Бири-бирибизди какшатып атабыз. Адамдардын көңүлүн калтырып атабыз. Адамдарды ушактап атабыз. Эки адамды чагымчыл болуп уруштуруп атабыз. Ушул нерселерди кылуу менен канчалаган Алла Тааланын билектерин биз кайра артка кайтарып этикенбиз өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен. Урматтуу бир туугандар, Кудай Таалам мына акыркы күндөрдө Айша энебиз ушундай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу Рамазандын акыры келген учурларда белин жакшылап буйт эле дейт. Бул деген эмне? Ибадатка кирип кетет эле деген. Дагы күчөп ибадатка кирип кетет эле дейт. Өзүнүн үй бүлөсүн түндө тургула, туруп ибадат кылгыла, түндү ойготкула, түндү тирилткиле деп өзүнүн үй бүлөсүн ойготот эле дейт. Өзүнүн түнүн тирилтет эле. Түндө уктап жаткан өлүктүн жанында уктап жатат. Өлүктүк кылып, мындептер уктап өткөрбөйт эле. Түнүсүнүн түрүдө өткөрөт эле дейт. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, акырында келатабыз. Пайгамбарыбыздын изи менен кетели. Пайгамбарыбыздын кылганын кылалы. Келгиле биз дагы акыркы түндөрүбүздү ойготолу. Кудайым буйрса ушу мечитте мына акыркы күндөрү тахажжуд намаздарда дагы бир-эки жолу хатым Курандар болот. Бир ушу 6-чы же жекшемби күндөрү ушул жерде баштайбыз Куран. Кудайым буйрса кадыр түндөрдө дуа кылабыз. Урматтуу бир туугандар, келип катышып Куран окуп, эң ибадаттардын улуусу дагы Куран ушул жерлерде. Каңаткыча ушул жерде келгиле бир чыдап коелу. Кадыр түнгө жолугуп калуу ыктымалыбыз бар. Жакшы ниет кылалы, кадыр түнгө жолугалы ушул учурларда. Бардыгыбыз Лайлатул Кадрга Кудай Таала жолуктурган болсун. Аллах субханала ва таала эл жерибизге тынччылык берсин. Кудайым башчыларыбызга, жетекчилерибизге күч кубат, адилеттүүлүк берсин. Элибизге каниеттүүлүк берсин. Мекенибизди кайтарып аткан аскерлерге күч кубат берсин. Кече мына көрдүңүздөр, 2 мүнөт шамал болду эле. Биз көрдүңүз Кудайыбызды таанып калдык. Шамалда көчөдө эле өзүбүз учуп кете баштадык. Алла Тааланын приемдору менен ойнобойлу бир туугандар. Биз 2-3 приемду билип алып мактанбайлы. Алла Тааланын миллиондогон приемдору бар. Эгер биз күнөө иш кылып, Алла Тааланын аскерлерин өзүбүзгө каршы иштетип ала турган болсок, 1 мүнөт туруштук бере албайбыз бир туугандар. Дүйнөдө 8 миллиард адамын 1 секундтун туруштук бере албайт. Чындап Алла Таала аскерин иштетип ийе турган болсо, көрдүңүздөр жерибизде мына бир ай мунун жер түтүрөлөр, кече мына болуп көрбөгөндө үйлөрдө учурган, крышалардын канчанын бирин алып кеткен, көчөдө машиналар канкаланган, көчөдөгү дарактарды оодарып кеткен. Койчу бир 2 мүнөттүн ичинде эмне нерсени көрүп атабыз. Бир туугандар, мунун бардыгынан үлгү алалы. Келиңиздер Рамазан айында дуа кылалы. Алла Таала ушундай адамдарды жакшы көрөт. Биз адам сеникин урдап коюпмун деп келсечи, акмак ошондо урдапсың дейбиз, биздин мүнөзүбүз ошондой болот. Бирок Алла Тааланын астында, Аллахым, сенин астыңа келдим, эч ким билбейт, мен уурулук кылган элем, мен жалган айткан элем, мен бирөөнүн намысына кирген элем, бирөөнүн аброюна кирип койгон элем, мен ушундай бирөөнүн акысын жеп койгон элем. Кудайым деп чын жүрөктөн келген пендесин эң жакшы көрөт Алла Таала. Эң жакшы көргөн пендеси ошо болот. Келгиле Алла Таалага бир тооба кылып алалы. Келгиле күнөөлөрүбүздөн кечирилип алалы. Келгиле дуаларыбыз кабыл болгон инсан болуп, Рамазанды узатышты ар бирибизге насип кылсын. Кудайым кадыр түндөргө жолуксун. Бардыгыбыз түндөрүбүздү ибадат менен, күндүздөрүбүздү орозо менен өткөрүштү Алла Таалам.